Oči su tačka susreta duša, kazao je jedan mudrac. Pogledom se duša upija u dušu. Pogled je kao lampa s kojom mi ulazimo u tuđu dušu da je ispitamo i poznamo. Kad pogledamo slepcu u lice, mi uzalud tražimo tačku susreta i osjećamo pri tom neku misteriju koja nas mori, kao kad čujemo žubor reke, ponornice pod nogama, ili kao kad vidimo kuću bez prozora. Pogled je vrlo jak konop kojim priroda vezuje čoveka za sebe. Čudnom čoveku sva se priroda predstavlja jedino u formama. On se zaustavlja kod svakog predmeta i njegovo čuđenje pada na svaku formu. Duhovan čovek pak rastapa ognjem svoga uma sve forme u nekakav prvobitni element i čudi se nad tim jedinim elementom. No i ovo je samo početak duhovnosti. Što uži vidik, to veći nemir. Što širi vidik, to manji nemir. Najširi vidik, božanski mir. Što uži vidik, to veća cena sebi. Što širi vidik, to manja cena sebi. Najširi vidik, najmanja cena sebi. Kad bi ohola žaba iz bunara stala pokraj okeana, izgubila bi svoju oholost. Ovaj život ne bi se mogao zamisliti bez 3 stvari: sreće, nesreće i smrti. Nešto sreće, nešto nesreće i smrt omogućavaju ovaj život. Moralna hemija ovoga sveta još je čudnija od fizičke hemije. Sreća je dar Božiji, nesreća dopuštenje Božije, a smrt pobjeda Božija. Stalna sreća bez primesa nesreće postala bi bezbojna i dosadna. Stalna nesreća bez smrti učinila bi ovaj život paklom bez izlaza. U sreći ljudi hoće da se sete Boga. U nesreći neće da se sete Boga, a u smrti moraju da se sete Boga. Što veće bogatstvo izvan Boga, to veća bednoća. Što veće znanje izvan Boga, to veća praznina. Bog jedini čini bogatim i mudrim. Svet bez Boga stvara prosjake i glupake. Ako danju tkaš, a noću osipaš, nikada nećeš satkati. Ako danju zidaš, a noću rušiš, nikada nećeš sazidati. Ako se dakle moliš Bogu, a činiš ono što je zlo pred Bogom, nikada nećeš moći svoju dušu ni satkati, ni sazidati. Cijela priroda liči na jedan klavir na kome su stvorenja u stvari dirke. Koje se god dirke čovjek dotakne, čuje eho svoje duše. Sva lepota prirode dolazi od tajanstvenosti tajanstvenoga. Bez ove tajanstvenosti tajanstvenoga priroda ne bi mogla ni za trenutak zadržati onu tihu i čednu lepotu koja kroz nju prosijava. Sva stvorena priroda je oblak koji zadržava silnu svetlost i umerava plamen božanstva. Tankost ili debelost tog oblaka zavisi od našeg duhovnog vida. Za prefinjene duhove taj oblak je tanak i prozračan, za grube debeo i taman. Razum ima na službi 5 čula, um ima 1 čulo.
čulo uma jeste razum. Razumni su oni ljudi kod kojih razum gospodari čulima. Umni su ljudi viši od razumnih, kao što su razumni ljudi viši od čulnih. Umni su oni ljudi kod kojih potpuno gospodari razumom, to jest kod kojih samo prima iskustvo koje mu donosi razum, kao sirov materijal, koji on pretvara u nešto sasvim drugo, što i ne liči na razumom donetom u iskustvo. Kao što stomak prima s polja hranu i pretvara je u krv, to jest u nešto što i ne liči na pripremljenu hranu. Ljudi pak, kod kojih razum preovladava umom i iskustvo razuma ostane jedini nesvareni sadržaj uma, postaju bezumni. Kao što se govori o pokvarenom stomaku i nesvarenoj hrani, tako se može govoriti o pokvarenom umu i nesvarenom, neživotvorenom iskustvu. I kao što jedan organizam mora da propadne pri ogromnoj količini hrane, no bez moći svarivanja, tako i mora da se pomrači pri ogromnoj količini iskustva i znanja, kad izgubi moć kontrole, obim i moć preobraćanja onoga u nešto sasvim neslično. Čime se hvališ? Zlatom. To isto zlato držala je planina u sebi i nije se hvalila. Odelom. Tu istu svilu nosila je gusenica u sebi i nije se hvalila. Zdravljem. Još bolje zdravlje ima vuk u gori, no ne hvali se. Apetitom. Mravojed s apetitom jede mrave do smrti, a potom mravi njega jedu. Srećom. Gle, lisica je nepoverljivija prema sreći. I kad 100. put uspe da uhvati kokoš, ona u strahu osluškuje s koje će strane pući puška. Konjima. Kako možeš visoko misliti o svojim konjima, kad oni ne misle visoko ni o sebi, niti o tebi? U bogatstvu misli kako ćeš s dostojanstvom snositi siromaštinu. U sreći misli kako ćeš s dostojanstvom snositi nesreću. Kada te ljudi hvale, misli kako ćeš s dostojanstvom snositi njihove poruge, a celoga života misli kako ćeš s dostojanstvom umreti. Poneki čovjek skriva svoje slabosti od onih koji ga vole, da ga se ne bi zgnušali, i skriva sebe od onih koji ga hvale, da ga ne bi naružili. Dvojako se greši. Prvo, jer ne zna da, kad bi otkrio svoje slabosti, oni koji ga vole i hvale ne bi ga manje volili i hvalili. Otkriju li pak ovi sami njegove slabosti, onda će neminovno doći gnušanje i poruga kojih se on toliko boji. Drugo, jer zaboravlja da jedno oko sve vidi, sve zna i sve prokazuje. Bolje dakle otkriti svoje slabosti ranije, nego ostaviti ih da narastu i same se otkriju docnije. Jer je lakše podnositi stid u mladosti nego u starosti. Misli tvoje, koje se po nebu ne prošetaju, ostaju kržljave i bolesne. Riječi tvoje, koje ne udare o nebo, ostaće bez eha i bit će kao kotrljanje kamena, koje zada strah okolini i ne donese nikakvu blagodat dolini. Što god više neverovanja u neverujućih, to jača vera u verujućih. Izgnavši dobru veru iz sebe, neverujući ostaju sa zlom verom. Izgnana pak dobra vera iz njih nevidljivim putevima prethodi u verujuće. Izgnavši zlu veru iz sebe, verujući ostaju samo sa dobrom verom.
Izgnana pak zla vera iz njih nevidljivim putevima prethodi u verujuće. Što god zla vera dobije u množini, to dobra vera dobije u jačini. I obratno. I tako od uvek do uvek ista je mera vere u svetu. Ne boj se dakle za veru u Boga. Nikad se ne boj onoga čega se Bog ne boji. Dobro delo je čudo koje dva srca čini srećnim. Zlo delo je odsustvo čuda koje dva srca suši. Gle, niko ne govori o čudu kada se trava suši, a svi govore o čudu kada trava raste. Bog stvara, priroda gradi. Bog stvara i majstore i materijal, i majstori su jedan drugom materijal. No, ni majstori ni materijal ne mogu ništa sagraditi bez neprestane, sveprisutne moći Tvorca. Pitati, gde je Bog više prisutan u prirodi, spolja ili iznutra, znači koliko i pitati, gde je voda više mokra, spolja ili iznutra, ili gde je so više slana, spolja ili iznutra, ili gde je med više sladak, spolja ili iznutra. Nije ono čovek što se može smestiti u jedan grob, no ono što se ne može smestiti ni u vasionu. Misli naše u istini znaju se na onolikoj daljini na koliko se pružaju. Osjećanja naša rasprostiru se i objavljuju u onolikim bićima i svetovima na koliko su upućena. Naša dobra volja, ako doseže do angelskih krugova, stvara oko nas krug od vasione, tako da sve što je u tom krugu osjeća je. Ako ne svesno, a ono podsvesno, duša svih bića osjeća naše misli, naša osjećanja i našu dobru volju, u većoj ili manjoj meri što zavisi i od tih bića i od nas samih. Vaistinu, nije ono čovek što se može smestiti u jedan grob, no ono što se ne može smestiti ni u vasionu.